weka ot momot ang'eyo chenge mora tuno kuno iweka chane yen chenge mora yamo kutada bas iwinya yamo weka ot momot amoso konata wera ikane kuryamba beda goch ba udah chamo gite kon yanga be lasima so kame mago datie giomia wero weka ot momot tie gimora titi giomia wero guess what atie kede jakait moro kane jakait ni bino rwenyo apat akobedo kede kano mano kare medware aude nan so aro ber konkele kandi ko bino yango ne wa ngame be dichuo koyo neno be ya Moses rwenyo mia mitu ya tie idi rwenyo alo amuda tie kago moido wacha be prax tucha jakait ni tucha ho be benyo no angatie Moses opoyo mwana be dada le matemo ni apoyo neno be sana ango atie atelo lo buku ikane ing'eyo bedo papa liya yot so ibedo di witi wesa de esa moro ka rwenya mago udo chemo go idwete dimani ga muga tirash gido to do atie apoyo neno dona yamo de fans rwenyo karo di rwenyo badano fans na angolia rwenya ngatie wele nango politie romo wudo gi digi yomoyi kagi romo yomoyi kagi romo mini pop da cha piango abeda puonj wele nango tie angolia rwenya am lively bas mo atie yaro uda YouTube yaro uda number na da tie kai mida performance da mo atie bas so gamate yamune utiebe atie kan dia tie ai keremene be abedo ikumam nyai festival mano be event achiel kene mo bero yar be da me pire tek to la lieta dikide chieli mo kani me kumam I Kampala city the first of its kind bas in the land mano kere tuwa sports view Chireka just next to Nambole yar be do kani bude kanyape medo me kanyangon bude kanyape medo me kanyangon be kati sadong sana meto yamone kumambe be bala rwenyo do atie were na politie ati studio ate cooking kene nanga maro cooking motanga maro tikede yen na me kota dawa so yen na me kota dawa le kage maro kela da ko yoto ka che woro da ko tikede ya yu da ko che woro tikede yen na me kota dawa tere mo mi pare kene me yamne obe o support no music me kumam to mere because mano bedo girwa amiro yambe Moses atie inge kuma polio ye be gitege that is tar mo perform podi geto mo that is ka part bino yo mo yegi inyom itimo nyo jamni gi abe apart go liga gi nge be tie kuma mko mbala misa crack ko be ka ba ko microphone amiyo ja yo mic so mano be gi achira me mere bere ko ye kede pet ka mo ye kede mano yaro kelo dong di direwa nen bere ko nan for example e kwanyo milion achiel ko kela artist gulu ari Kampala was performing a bere mad iko mine ero bino ero piki Kampala ari gulu ko na bere mado ini achol ne hotel ko gamo milion mera achiel tego performance ye ya ero tikese turgi do kimino misa crack sakarete Kampala tu ara te tuwai wiyalo yaro wil kede pacho kucha ateni ado akoti tikese ne pacho kuno seno yaro konyo jo pacho yini ko mida yado ko do atija do ko tikese ne yo achala mane mare le yaro konyo jo turan kena na kaduka ma yaro wilie duka me pacho so do mere be kelo nyo dongo idire wa so dia pire te kumam o yawno inino o we kuno ko be wati be artist tie jo were tie to tapa dashboard gini tie ding music planki gini tie that kiss you squad itambala joka puri liet Mr. Cool gini tie ga gini atino kiruti kere mege de puri tie so obedo no kere chun mamara kera riba o yano dongo bala kitame Moses gini tati mokede no begi mo Mr. Crack sika tie ko kelo so edido hejaka itni udo morwenyo iwanga ng'o mi awache betin bera mo kele so poyo sana bero poyo no sana big up Mr. Crack udo kere Moses tano ponya